natawon dinhili ato kalibutan. Si Maria ang giilaniya inahan, ug si Jose ang giilaniya amahan. Gibuhat sa Diyos ang kalibutan, aron matuman ang naisulat sa kasulatan. Jesus na tao sa pasungan, aron matuman gayud kining tanan. Gihigugmatan tanan, gugma sa Diyos nung amahan. Gugmang way kinutuban, gugmang way katapusan. Pinon dumikili garonik ko ang pagigugma sa buong Ginoo. Gihigugmatang tanan, gugma sa Diyos nung amahan. Gugmang way kinutuban, gugmang way katapusan. Pinon dumikili garonik ko ang pagigugma sa buong Ginoo. Gibuhat sa Diyos ang kalibutan, ang mutubo o mudaghan. Kadagang mga pinulungan, nagkadayaw sa ang mga tinuuhan. Kay gihigugmatang tanan, gugma sa Diyos nung amahan. Gugmang way kinutuban, gugmang way katapusan. Pinon dumikili karon igsoon ko ang pagigugma sa tuong Ginoo. Gihigugmatang tanan, gugma sa Diyos nung amahan. Gugmang way kinutuban, gugmang way katapusan. Pinon dumikili